Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kamodyanan na, natulag matlangan ti kasarta, Trina. Wen nga rod, Brendo, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kunadan sa itayan ni ti Tagalog. Ha? Gusto ka iti deta? Rugyan tangarudan nga isagana ti amin. Una, agilistatan ka na kita agbalin ang ninong kaninang ta. Wen, Brendo, asikasun tamat lang dagiti daduma paya mausar. Dagiti supplier ti kayat ko asawan. Dagiti badbado, photographer, stylist, kan daduma pay. Una, Agpatulong akton iti maysa kadagiti kakasinsin ko. una, tapno sana may stress ti agbalin nga asawa. Wen ano santan ti ag-DIY tapno nalaklaka, Brendo. Okay, sikat ti makaam mo, Trina. Noan niya ti amo mapagsayatan, di iso ti aramidan ta. No, anya ti plano yu kan ni Brenda, isaw ti aramidan tayaw anak kau. Agpada kayo mait nga dan iti usto nga edad. Agyaman aklaw na itatang. No kabailan yaw ti aggastos iti dakkel, anda kada kayo na ita. No kanyak lang, agad di kayo umututang. No si bibiyag pa ni nanang mau, sigurado nga isumot lang ti ibagana. Wen tatang, ti savings mi ka ni Brendo ti magastos. Agpada kami mo't nga da natalgad at trabaho na. Adda ka din nakasari tayo a supplier para iti kalaysayaw anak ka. Adda na, tatang. Lagi ninong kaninang yung ay, kumplito ka din. Day talaangan ti kurang, tatang. Nan, mutoy man tilistaan, ta kita no asino tinailista. Ta amangan no adda mainayon ka. Wen man, tatang. Agyaman aklaw na ititulong yun. Ngawanan yaman na anak ka. Nanang, agkalay samot gaya mo da Trina kan Brendo. Isumalaan ti mangmangag ko. Nang, kita inyo ti impose da a pre-nuptial pictures da. Ay, sigurado, nangi na ti bayad da kita. Nang runa ta professional ti photographer da. Talaga kasta, anak ko. Saan mo't adakas? No lagi di tada magbayad da. No, siyak laang ti makiasawa na nang. May mayato na ti simple laang. Ay nawaw, di ka mamadita si ka Junalyn. Ay nananang, itaapanawan narigat ti agsapol iti kwarta. Iso arumbang laang nga agbalin tayo mat a practical. Na, kalay siya na dayta. Bayama, ta isuda mo ti ag-desisyon para iti special nga aldaw da. Ibagbagak laang mat nanak. Sayang ngamin ti kwarta no kastalaang. Kas nakunak itayan. Kalay siya na dayta. Saan mo ta mabalin asi ka akaaruba ti ag-desisyon? Ta di mo magkwarta ti gastusin da. Trina, makiasawa ka mo't gaya man. Ay, wan Mari Jonalyn. Ay, congrats Agyaman aklaunay, Mare. Sikan tumati sumaro, no? Ay, uwin kayam. Nakitak ti venue ti kasaryo. Iti mat nginginaan nga hotel ije sintro. Isu tinapili mi kanila kay ko. Ay, nawaw. Adamot ta basketball court, mare. Diyo kayat dita? Ay, makatipid kayo pa. Maminsan lang ang may kasarda tao, Mare. Isu ada kami ka ni Brendo, pinili mi antay kap-kap na kanmi. Ano kasta? Talaga nga in-budgetan dati kalaysada. Para maglaunay mo dagito yata tao. Ha?
Anyat ko na, Mare. Ay, tikunak. Ay, agpakada ako, unta. Adapay tilakad ko, Mare. Alala, inakaon. Anya ka naman ti isyaw, dahita Jonaline anak kaw. Tikalay sami ka ni Brendo, tatang. Apay ka no ang masapul nga itipay lang hotel. Kat adamat basketball court dito'y lugar tayo. Ay nawaw. Anya ko matibibiyang na no may papaniti na ita abanag. Jakban amo iti dayja at tao, tatang. Pakibibiyangan ng tumat amin. Ay, imapal siguro man ay nanakaw. Naku nampay, tatang. No daduma, uray siyak. Jak maawatan ti ugali day ta akaaruba. Mala, di kalatan agpapaapiktaw anak kaw. Saan mo iti kaarubat ti agdesisyon iti para kada kayaw? Da kayo latan ka ni Brendo ti masuraw. Da kayo kat nga raw ti aggastaos. Saan kayo di mawat iti kwarta kada kwada? Husto kayo, tatang. Aldaw yu dayta. Awan dagas na ano igastusan yaw. Tinapatag kat saan ang naggapaw iti utang. Ay, nakapigpig samot ti tudo na, nanang. Adapay angin na. Ay, ada ka di bagyo na, nanang? Dayta, di mo amaw ti mapaspasya makitiaglawlaw mau. Ay, nawaw ni nanang mat. Agsalsaludsudak laan. Dapas ay atag saludsod. Agbuya kang gabi ni iti news. Saan aday tabiyag ti pada matao ti bambantayam. Adda, wenno awan laeng mat ti sungbat yu iti saludsod ko, nanang. Angam nagadukit din timpagayo. Wan, adda bagyaw. Ay, nawaw. Kasanungay ti kalaysa da Brenda o Katrina. Itun Sabado pa'y matikalay sada. Pumanaw ti typhoon inton bigat. Ay, kunak ano makabulan ti tudo na, nanang. Ay, oo, naikan. Matuloy lat ti kalay sata. Pumanaw ka no ti bagyo inton bigat. Nasaya at mat nga rod. Tapno saanan ang masapul ang may reschedule manan. Nang runak at busy mat piman dagiti ninong kaninang ta. Pudno la unay. Kumusta gaya man ti suot tayo? Addan nakasarita ni manang ko. Pano ti bayadan ta? Ni manang kano ti makaamaw. Ah, ay nawaw. Nakababain mat ka ni manang mo no iso ti agbayad. Awan pagbay na. Adda kwarta ni manang Leslie. Uray pay. Nakababain lang tamat Adapay mat savings ta. Awan pagbainam. Tani manang mat tinagboluntaryo. Saan tamat adinawat? No kasta. Ti kabsat ni Brenda o ti mangbayad iti isuot yaw. Wen tatang. Ay nawaw. Saan nga taan nakababain kadakwada anak kaw? Isumat lang timbagak idinagsarita kami. Ngam, okay lang ka no. Tanimanang namat tinagboluntaryo. Talaga abak nang ti pakiasawaam anak kaw. Wen tanagagat damot piman nga kakabsat tatang. Awan ti makunak kadakwada. Kita kat agpada da adadakkel ti balayda. Ay wen gayam. Matuloy kayo kadi iti ayan ni Auntie Esterita? Wen tanay awan metten ti todo na. Itugot yung arod ti Susi yo. Tada kasarita mi a wedding coordinator inton madamdama. Sigurado ang marabyanak nga agawid, tatang. Awan tinted ang invitation letter kada kayo, nanang. Invitation letter? Ay, matuloy ka nung matikalay sa datri na inton umay asaba daw. Tanay, awanan ti tudo na. Ay, wan. Ada inyig na itayag sa pa. Color blue and white ka na, tibado tayaw. Talaga a hotel ti venue da, nanang? Wan. Ay, nawaw. Tinanabuya ti news. May papankadagi tinaapektaran iti bagyaw, nanang. Nay, saan ka mawatan anak ko? Anya man ti connection ti bagyaw ili kalay sada. Ay, no siyak ni Maritrina. Itulong ko laangan kadagi tinaapektaran ti kwarta. Ay nawaw, irugim man nga minan. Nagkuri man ti kinamanagapal mo. Ay, nawaw.
Ibagbagaklaan ti pudno, nanang. At least, makatulong dapay no kasjay ti aramidem da. Di mo liplipatan ti mangtan iti invitation letter kada iti kaaruba ha, anak ka. Nalpasan tatang. Dananam silya ken Jonalyn nga imbitado na kaday. Wan tatang. Uray nung maditirum-rumwar iti ngiwat ni Mari Jonalyn, imbitado latay ti kasarmi, tatang. Kasta ati mayat. Imbitaam lat ta idatap na awan may bagbagada. Wan tatang. Awan mat ti parikot ka ni Nana Celia. Nila ang Mari Jonalyn ti maditi pa nagsasauna no kumaro. Ay, hindi mo latan ikaskasaw, anak ka. Saan mo't kadi agrabi na ita? Di na lang urayan ama punwana. Ta talaga ama kangagmat kanya, tatang. Oh, kunak tumot kada kayo, nanang. Bongga ti kalay sa datrina. Naglawa a hotel to'y venue da kun. Nang, kitain nyo ati dekorasyon. Anyagay garod piman ket adda kwartada. Sayang laeng ti gastos da, nanang. Ay no siyak laeng. Indunar da kumalatan kadagitid kasapulan. Nang runa kadagita apektado a kalugaran tayo. Ay nawaw. Kwartada mo piman dayta. Sana dakas no igastusan dati kalaysada. Laglagi pa asaan da a responsibilidad dagiti kalugaran tayaw. When Ang talnakan. Ang mga nwada makangageng ka. Nakababain. Tabisita ka lang ng nagado nga ibagbagam. Ay, maumuma ako na. Day tabat ti dubli-dublem nga ibagbagan. Ay, yaman ak, tay may kayo iti espesyal nga alaw ti anak ka, o Celia. When inkarigatan may tinagsapol iti isuot may tapno makaumay kamilaang. Madlaw nga raw. Congrats naimbagkan ka. Tanakiasawa mo't lang ni Trina. Maandaan kanto ni ti Apukaw. Ibagam ngamin ka ni Jonalyn, ha? Tagsapol mo tayo. Kasano ko ma? Kat sa bali ti bambantayan na day dya tao. Anyamanen ta ibagbagayo asabali ti bambantayan dita, nanang. Nagpartakan kay Miss Bo anak kaw. Ti manalwak labiit nagadun ti na istoryayo ken tata. Di ka madanagan. Awan mo't kit day, tidakas nga insawang ti inam, may papankin ka. Nabambanog talaeng, nanang. Agyaman ka kidi ata nakaraman ka. Napadasampay ti di maray iti bongga kalaysa. Kasjay gayam dayjay. Ay nawaw, di ka ba nagsawa kasta anak ko? Sigurado adakkel ti gastos dayjay, nanang. Intulong dala ko man ka dagiti agkasapulan, kunamanan Imbes nga ununa enda ti tumulong, saan ta pagpagita mo ti ununa enda? Ay kasyempre, kwartada pibanday jay. Sa maysa, apay ayasang kay bagam data tulong aday ta. When tamasayangan nak iti kwarta, nanang. No intulong da kadagiti agkasapulan, o di may mayat. O maragsakan pa iti Diyos kadakwada. Ramaraman mo pa iti Diyos. Pudnumot, nanang. No intulong da kuma, o di may mayat manan. San aya? Nagado nga ibagbagam. Kauray sikamat, uray singkaw, awan na yawat mo kadagiti agkasapulan na kalugaran tayaw. Tulong kun kunam, ngam si ka mismo, awan pa'y natulungam. Sa dino ti papanambakit? Iti ayan ta Jonalyn. Ay nawaw, apay ni Jonalyn. Adalang napatagapagsaritaan mi. Aglablabasin day ta babae. Anya ti pagsaritaan niyo? Basta, napatag. Awan mo't ngamin ti manaknakam day dya tao. Kaputagul uli magkakarkarwan nakit din. Ay na bakit? Di mo sayangan ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Ay saan lakay? Lumabanak mata. Mano abulan na nakasta ti aramida na kanya. Mano abulan matanyagan ano sa?
Sana masapo la makiapa ka, anak ko. Mauman tumot lang na dyaadyo na lang. Sa anak ngagpaabak ken kwa na tatang. Na, kasanaw no kinabil kayo ijay. Di kay madanagan tatang. Kasaritak lang jay tao. No agpinungot kayo ngay. Kabawlak a kontrolan ti bagik tatang. Adalang kayat ko ngay bagaken kwa na tapno agulimag. Ipagarop na siguro adyak ammo day tangar aramidan na. Di ka pala nairuam kan kwa na anak ko. Nauma akong tatang. No daduma, syakmat nga minti dakas iti imatang dagiti kalugaran tayo. Gapot ta dakas ti istoryana. Ay, anya ti masapul mo, Trina? Si katigagarak, agsarita taman iti nalapat. Na, anya ti pagsaritaan ta. Ti may papan iti istoryam kadagiti kalugaran tayo. Ah? Apay nga gay takat nagado ti dakas nga ibagbag may papan kada kami. Anya ti kayat mo aya? Sikat ag desisyon para iti kalay sami? Isa anak kasta, Trina. Anya nga ron ti intensyon mo iti kastangar aramidam? Tilang para kanyak, ket nasa isayaat no intulong yulatan kadagiti apektado iti bagyo ti kwartayo. Tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Ay nawaw, pala desisyon kamat anya, iraman mo pa yan ti Diyos. Tapno ibagakan ka, saan mi mat adinawat ti kwarta ginastos mi? Kwarta nagrigatan mi ti ginastos mi iti dayja akalaysa. Tulong-tulong asang kaibagam. Si Kantupay, awan pa'y natulungan makalugaran tayo. Ne, tangiwat mo tama re. Kita umak ne. Rumuaran dagiti marites. Nakapigpigsan tumo ngamin ti saom. Bayam tapno mangagda ti kalukwam. Hmm. Nangal alaang matikas talaing mo. Wano, apal mananday ta. Makapaasar mo't dayjay at Trina. Awan ti may bagak no di gunggunam Na, di kay masyan kanyak nanang. Naibabainak iti sangwanan dagiti kaaruba tayo. Ay kabasol mo matlaang Adya ko ba ti pagsakitan tinakam mo ngay? Babain naklaunay mo't day ta babae. Sumadaukan to mga men. Anya ngay ita, nakangag ka di na oras. Kat nasayaat nga rutikas dyan ngay naramid na nanang. Maiparbeng apabainandak iti sangwanan ti kaadwan. Kilaang may bagak. Inton mabinsan, di mo unay ti agsasaw. Di kag pakalaing. Di mo bibiyangan ti biag ti padam ataaw. No ti kwarta ginastos da, ket kwarta nagrigatan da. Biag da dayta. Desisyon da dayta. Saan amabalin asika akaaruba ti ag desisyon para kadakwada. Naawatam. Ay, nawaw! Saan nga amin abanak katrumbang apakibyangan? No saan da asinaludsod ti opinyon mo, aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga tatao di tabalay dapiya nanang. Ay, jaklaang sigurado, Hazel anak ka. Nagnaan nyo itay aya. San ka day nga itay ang dapiya? Ay, saan anak ko? Dita short
Kat tinagnaak. Apay ni Pia. Isublik ti bangbanglo a ginatang ko kankwana nanang. Bagbanglaw. Why, jak magustuhan ti angot ti bangbanglaw ala ko na. Kasla nanayunan pa'y iti danom. Ay nawaw. No kasta tila ako na. Nasaysaya at no isublim laangan. Ay una nanang. Kastamot laang ti plano kan. Sayang ti kwarta. No low quality iti produkto. Wen nga rod nanang. San mo't anala ka ti agbirok iti kwarta. Agrobuat akong lakay. I-drop ko to'y order da ijay sentro. Ta isupay no adag pick up. Di mo liplipatan ti agitugod iti payong bakit. Amang ano masapa man ang titudo na. Ada dito yan lakay. Aywan gayam. Nag-text ni Hazel kanyak. Umay ka no inton madamdama. Isubli na tibang banglo a ginaatang na. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa lawas ng inala na dayjay ah. Isubli na ka no. Tadi na kursunada ti angot tibang banglo alakok lakay. No isubli na, i-refund ko ma, ti buo abayad na. Wan lakay. Tapno malpasan ti saritaan. Narigat mat ngamin ang mapalawagan dayjay a babae. Saan ka nga ta amalugay, bakit? Ipadas ko nga ilako iti sabali. 300 ngamin ti puunak iti may sabang banglukat. O sige, siya kon ti makaam mo, bakit? Agrubot kan, tapno di ka marabyan. Kumusta gay tilakad mo, Hazel? Ay, awan ni Pia di ta balayda. Nilaang Francis kadda. Kahit insublida ka day ti kwartam. Ay wala nang. In-refund na ti 350 ka. Ay, nasayat mat. Isupay amay gatang iti sidata ti 350. Wala nanang. Inton sumaruno agumatang ka, Piliam tay legit a seller ama ko na. Wenang amukmutkit di itan. Tapno di ka matlaang mataktak. Narigat nga tati mangisuble iti low quality a produkto. Ay, makabanog matyag bagkat. Di mo impakumboy, ay bakit? Saan lakay? Ay nawaw, sapay nagaduday jay. Masayang mat no ipakumboy ko pay laang. Isupay kit dia gastos. Isumot lagayam ako naman, nabanog ka ah. Tainan, anusam tinang bagbag kat tinagdagsay. Aginanak laang lakay. Mayat tumananday to inton bigat. Aywan gayam, imay ka din ni Hazel? Uy, insublik mo ti 350 a kwartana. Agyaman naklakay. Kat ayan nga itibang banglo. Inayon kon akar agiti lakom. Madlaw mat kat di tanalukatanan day jay. O sige, kita agtulangan inton bigat. Uy, agina ka pa'y. Ituloy mo ton taglako inton bigat. Ay nawa, dahito itibang banglo nga insubli ni Hazel lakay. Wan bakay, apay ka day? Awan matan kargana. Ha? Awan na ya. Kita awan matan rumwar. Ang mga no napulatan laang. Lino katak itayan, kat talagang awanan kargana. Mas dawak ngamin tanalagaan mat. Ang mga mo't nimbalis na iti sabali abote ti karga ti bangbanglo alakom. Sakbay nga inyag na ditoy. Di mo nadlaw nga awan kargana, iti insubli na kin ka. Kastamot ngamin ti bote na. Nadagsan, kan saan na makita iti unag. Isa adyak mo't nadlaw ah. Tiamok kat ada karga na. Kasaritak tuman da dya Hazel. Imposible ngamin Adon tinaylako ka bang banglo. Isuman laang tinagreklamo kasta. Talagamat nga ulbud kasi ka Hazel. Ay nawang. Riniplayak mo ti chat mo. Apay nga may kapailaang dito'y balay. Tapno di kan makapagrason. Imbagak mutkin ka, asaan ko a pinagan-ano day ta abang banglo? Awan nga rudan tinaykarga. Tilaang matbote din sublim. Na? Saan ko nabasol day ta? Agpudno ka man kanyak. Imbalas mo ka di iti sabali abote, tinaikarga iti da ito'y abote. Nenay, di ka agpabasol akas ta taawan amok di tama ray. No siyak ti ka, agpudno ka. Amok nga agululbod ka kat. Seal da ito'y nga in-deliver ko kan ka. Saor ka mat, nairifan ti buwa kwartam ngam kastoy ti insublim. Saan mata na may lako? Ay, awan ti amok di ta ako nakmanain. Isublim kit di ti kwartak. Di mo ipakpakat ti kalukom kanya. Puno ka de, tinangig ka o Hazel.
Imbalos mo iti sa bali abuti ti bangbanglaw ni Pia. Ay nawaw, saan tatang? Apay nga raw nga agrekreklamo itay. Nanggag ko ti saritaan nyo itay. Kat isublim ti kwarta kung kunanamot kan ka. Ha? Jakman ammo iti dayjay babae? Saan nga agreklamo dayjay no awan inaramid mao. Ay natatang, anya ti ilablaban na, kat saan mo't nga rod anabang lutila ko na, nagsakit iti agong. Sigurado mo lang nga awan basol mao. Awan, nadalos ti konsensya kanya. Kumusta ti saritaan nyo ni Hazel? Bakit? Manatan? Ilibak na tinaramid na lakay. Anya? Agkuray day ta babae. Talaga nga i-post ko ti panagrup-rupa na iti Facebook. Ay nawaw, madi bakit? Amang ano si Kati Madaksan na ipos mo tirupa na. Awan bibiyang ko. Isupay lang tinakarit nga agsaw. Para makita man no anya ti pagpatinggan ti kinatangsit na. Sayang laang ti oras mo dita, bakit? Anya nga ro ti aramidag ngay. Baybay aklatan. Nagswerten ngay no agululi magaklatan. Basta, di ka manghipopos iti oray anya iti Facebook, bakit? Dumngag kamat Ay nawaw. Anya ti sangsangitam, Hazel anak kao. Isistoryahan na kanumot ni Pia ka nagiti kalugaran tayo. Anya? Linuluko ka no ti aramid ko, nanang. Iti anya ka no makagapo nga ibagana ti kasta. Impilit na mo't nga men, ngayon balas ko iti sa bali abote ti karga ti bangbang luwala ko na. Para di tabang-bang lulaang. Mapan nakakit din ni Marmarites. Nang, tulungan na kumaa. Mabayin ako na rumarga po iti naramid na. Katawaan dagdag iti tao nanang. Para bang lulaang kun kunada pa yan. Aguray day tapia. Mapantay dya balay da. Kaano nga ron nanang? Inton madamdamamit lang. Jak magustuhan ti inaramid mo iti anak ko si Kapia. Ay nawaw. Awan ti amok abasol ko kani Hazel nga anak yo, Auntie Berta. Is-istoryaam ka no, ti may papan iti lakom abang banglaw nga insublina. No may papan iti day tabanag. Wen, inistorya ka. Tanasakit tinakam ko iti naramid na. Linukonak ti anak yo, Auntie. Imbalas na ti karga ti bangbanglo. Iso abo ti langan ti insublina kanyak. An-anwan na kumangay magtabang banglaw, kadi na nga rod magustuhan ti angot ti lakaw, miso nga insublina. Sakbaya makibiyang kayo iti parikot mi. Amon niyo pa ino anya tipod no, Auntie. Di yung amin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak yo. Sikapay laang ti kasta ti panagsasauna ita. Naturad ka. Sigay, iti barangay hall ti pagsasangwan tayaw. Panagkunam nanang. Nagbutang nga ta ni Pia, iti imbagam kenkwana. Siguro Anya nga ro ti plano yung nanang. Ituloy tayo kaday ti agpabarangay. Wan, naskan nga ikan tayo iti leksyon dagiti negosyante analaing amang ibabaen iti customer da. Agyaman ako unay nanang. Ay, sikakit di, mate. Siyempre, to the rescue act, tasyak ti inam. Tulungan ka, anak ko. Ibagak to ka ni Kapitana asaan ka makapangpangan. Gapo iti inaramid na. Tapno na pigsa ti laban tayaw. Ada ipabarangay ko, Kapitana. Asino, Nana Berta? Dayjay apia. Defamation ti inaramid na iti anak ko. Indaw na ti reputasyon ni Hazel nga anak ko. Gapula ang iti bangbanglaw, Kapitana. Anya? Nagadaw nga istorya na iti kalugaran tayaw. Mais-istresan ti anak ko. Gapo iti kasdyan nga inaramid na. Santo pa yun ang makapangpagan ti anak ko. Anya ti kayat asawon na itaw, Hazel? Tatang? Bangbang lumot, tinaikarga iti buti ang nakitak iti silidmaw. Ay nawaw. Mudo yun dito, tatang. Apay pakibibiyangan niyo ay dagiti gamit ka? Dahito'y kaday ti bangbanglaw, ako nada nga imbalis mo iti sa bali abutay.
Ay, saan tatang? Ibagam ti pudnaw, wano ipakitak daytoy abutay kan piya. Tatang. Ammo kaon ti sumbat ti saludsod kaw. Daytoy abutay ti mang panagnag, apudnaw ti ibagbagan ni piya. Imbales mo iti sabali abutay ti bangbanglo alako na. Sinuswitek ti kasta nga aramay. Nagreklamo kanumad daan ti Berta di ta barangay hall. Di nasaya at tapno mapabainan matlaang dagiti tao alinuloko ti aramid na. To the rescue kanumat ni Auntie Berta nga oray basol ti anak na. Kaano kanu nga agsasarita tayo? Lumawayaan ka no ni Kapitana. Adda ngamin si Minarda. Saan na makapangpangan ni Hazel iti naramid ni Pia kung nakanumot ni Auntie Berta ka ni Kapitana. Sana makapangpangan? Kas jay aya ti sana makapangpangan? Para 350 pesos lang. Ay nalakay, saan alaeng ta 350 pesos adayta? Tijak pa'y kayat, kanunungan ngamin ni Auntie Berta ti dakas nga aramid ti anak na. Imbis abagbagaan na kuma. Ammo pa'y kadakwada. Nasaya at magtanagawid ka si Kaberta. Apay ka day lakay. Makitkitam na ito'y abutay. Apay day ta. Na ito'y abutay, tinangibalisan ni Hazel iti bangbanglaw alako ni Pia. Anya? Umasinig ka, taangutam. Tapno di mo ibaga nga agul, ulbudak. Ay dawaw, imposible day ta, lakay. Kasano nga imposible, kat napanagnikak nga rudan. Amok ti angot ni bangbanglo aginatang na kanipiya. No kasta. Ay, anya nga ita. Nakababain kayaw nga agina. Sapay nagreklamo ka kan Kapitana. Ita, rimwar ti pudnaw. Ti anak ta at talaga ti nakabasaol. Ay, kasado pa yun day ta, lakay. Awadan nakababain kayo nga agina. No apay nga may nakanunungam ti aramid ti anak ta. Imbes si kakuma ti numero 1 amang disiplina ken kuana. Saan kayo kani abise, Kapitana? Kaya't kayo kumaama kasarita. Maipapanitian niya, Tata Arturo. May papan iti tao ngayon pabarangay ti asawa, Kapitana. Oh, inton Sabado, tinagtutulagan mi a pagsasangwan da, Tata. Di yun sayangan ti oras yo iti day ta reklama o, Kapitana. Ay dawaw. Apay mo, Tata. Basol ti anak ko no apay ana ibabain. Pudno ti ibagbagan ni Pia. Imbales na ti bangbanglaw aginatang na. Anya? Dahi ti pudno, Kapitana. Oh, dahi ti abutay ti imang panagnak apudno ti ibagbagak. Adaman ti kayat ko asaludsudan kada kayo, Tata. Pudno ka di saan makapangpangan ni Hazel, iti inarabid ni Pia. Ay nawaw, saan ang makapangpangan kunayaw? Kat nurawat da dya ataaw. Ayan nga, dagiti nagreklamo, Kapitana. Saanan nga umay dagijay? Ay nawaw, kunak man no itati schedule mi ngagsasarita, Kapitana. Saanan na matuloy? Imay ni Tata Arturo dito'y barangay hall idi Kalman. At dati ebidensya na, apudno tiatap mo. Inbalas ni Hazel ti bangbanglo, isuabo ti laeng tinaisubli na ken ka. Kunak tumet. Urayom, sigurado mapanday jayan yo. Siyak pa'y laang ti pagbalinanda nga ulbod. Anya nga ita, rimwar matlaang ti pudno. Pia, isublik ti 350 a kwartam. Siyak, tinagkamalay. Ay nawaw, imbag man ta inaklon mo matlaang ti aramid mo nga iliblibak mo. Ay, sorry Sapay la ko mata, mapakawan na. Mapakawan ka? Ngamjak to pulos malipatan ti inaramid mo. Sakit ti ulo ti impay mo kanyak. Mabit lang, urayam ti bote nga insublim.
Ay, saanan? Alaam, tapno awan mo't may bagbagam kanyak. Ang mga nujak amukot may pabaranggayak manandita. Ay, nawaw! Ditay agbalin a konsentidor. Sakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y ti pudno a napasamak. Katnuman pa'y tati anak tayo ti ayan ti parikot, disiplinaan tayo ida, tapno mailintag ti biddot nga aramid da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umunakan lakay, tas ikapay laang ti mangilukat iti pwesto. Isupay na da gumatang. Si Kangay, di ka mapan. Siyak lang taglako ita. Dumagasak pa'y iti ayan dananang kentatang. Itulod ko to'y basit anateng. Sumaruno ak tumot laeng. Di ka manan mapayag Sumarunukan to adagos. Ay nawaw, uwan ko naklangaruden. Jak amo ti dadto presyo ti lako ijay. Kita iti listaan Oo, adto iti susi. Irwar mo dagiti lako ta Naitalaan. Wen, i-display mo't laengen. Tayo supay no adda ti customer. Ang mga nasumangpitak tumanen ijay, kat basta inlukat mo laeng manen ti pwesto. Sika magayam ti agtuk-tuk-tok, Dolores anak ko. Wenang, injig ko to'y basit anateng. Pangramanan niyo mo't akin ni tatang. Nagapuan dagitoy anatang. Bunga tinateng nga inmulak iti arubayan minanang. Ay, agyawan ata nang yag ka anak ko. Awan pa'y ngamin bunga ti mula may kanitatang yaw. Sige, agpakada akmot laangan ananang. Ay nawaw, agkapi-kapay Intun maminsan to laangan nanang. Nasken nga na sumurutak adagos ken nila kay ko ijay sentro. Tama nga no di naman ng ammo ter aramida na ijay. Sige anak ko, agan-anad ka man. Umayak man, Maring Dolores. Anya ti masapol mo, Mari Edna? Bunang kan gabi yun niyo man, Mare. Ano mo, Mare? Ay, mausar mi ija garden, Mare. Daan nga mi inan, ti sigod nga usaran mi. Aladay talaangan at tinabati, Mare. Agpili ka, no, adati makurso na daam dita. Manuti ka sa pulam, aya. Ay, saggay sa laang, Mare. Ay, daytoy laangan, Mare. Tanalaklak ka. Ay, madim aya, tinapuspos ko, Mare. Daytoy laang matiw manayan ti budget, Mare. Gumatang kamin tumanan ada kwarta, may Mare. Sa bagay, mayat mo't laang ti quality, dagita napili, Mare. Naibusan ti puneng ken gabyon ala ko talakay. Sikapay laang man ti baon ko ama pan mangala iti ayan ti supplier ta. Sa apay adayo ijay bakit? Ay nawaw, di ka nagreklamo? Nalaklak ka nga rod ijay. Sa maysa, mabalin pa'y nga agpili ka iti kayat mo. Ti sigo dagat gatangem ati gatangem. Wala, muti nga rodan ti may gatan. Oh, dahito ti listaan ti gatangem wan. Kita am ta kwarta ko nak. 80,000 dayta. Sana basta-basta dayta a kwarta. Uy, Ikargam iti belt bag mo. Tama nga numapukaw. Dayta laang tinamnamaan ta nga igatang ta iti ilako ta. Numapukaw pa'y dayta ay awanen.
Anyat aramidem diti balay. Rabi en Dolores. Madanagan ak nga rod tatang. Ay nawaw. Anyat pagdandanaga maya. Saan pa yan nagawin ni Romeo ni Rabien? Sa dino tinapanan na aya. Imbaon ko amapan gumatang iti ila ko mi ang awan mo tayo. Amangan no narabyan laeng. Sa dino ko matidaduma apapanan na no bilang man. Jakmot nga rod makontak tatang. Amangan no awan laeng ti signal na. Kasanon no, adagaya mo tidak sa napasamak kan ko na di tadalan tatang. Ay napo. Anusam nga orayan anak ko. No awan lata. Agpatulong tayon kadagiti masignan. Kumusta ngay Mari Dolores? Nagawid ka din nila kay mo? Saan pa'y nga rod mare? Sa dinomat nga ta tinagturturungan na. Ay madanagan na nga rod mare. Amang ano adamot yung tidak sa napasamak kan ko na di tadalan. Ngam, amuna ka di ti pangalaan na iti ila ko yo. Amo na mo't mare. Ada kontak mo iti supplier yo. Dati cellphone number na kanyak mare. Isuman ti padasam nga awagan mare. Saludsudam no napan nila kay mo ijay. Kasanon ngayon ibaga na nga awan mare. Di i-report yu amazing mare. Ibagayo kadagiti masaknan asaan asim mangpet itinapanan na kuma. Mare. Anya timbaga ti supplier yo mare. Napan nila kay mo ijay. Ala, awan ka numot mare. Ay nawaw. Day takit din. Sapay ko na madi mo makontak ti cellphone number nila kay mo. Ay na, ano amok lang mapasamak ti kastoy. Dua kami lata kumananapan nagala itila kumi. Ag-report kayo ni Barangay Hall, mare. Sigurado at tumulong da kapitana amang birok kanila kay mo. Oowan mare, agdiretso ak nga roda ni Barangay Hall. Ay, makalawasan ang mapukpukaw day ta Romeo. Sa apay dakila kwarta ti igem na bakit? 80,000 ka na. Ay awanan. Saanan ang makapagtrabaho ti anak ta iti kapapanunot na. Wala raw. Barang agpakita ko mamut na dya Romeo. Tidakas na laang. Ang mga nuadakit din ang hold up kan kwa na di tadalan. Negati mo pa'y mo lang ti panunot mo bakit? Di mo ibagbagaday ta iti anak ta. Sigurado nga ag-overthink mananday jay. Amumutan ni Dolores. Ibagbagak laang dagiti posible ang mapasamak lakay. Unangam namangag ni Dolores dayta. Sigurado na karkaro na madanagan. Nadag na lang. Nay, Romeo, hanya ti aramidom di tawi. Sapay nakainom ka. Long time no see na lang. Sa dino tinagap-gapu am aya. Apay anak kainom ka ang nagawaid. Ay, di syudad ana na. Kahit ni baka mo nga ay. Anday di balay. Busy na dyan. So, saan na makaumay. Nag-awid ak lang. Kahit ko tag naed di ti balayaw na nang. Na, sino nga raw ti tumulong kan ni baka mo no kasta? Na-discarte na dyan na nang. Kabalan na nga ramidan ti amin. Agbakasyon ak pa dito iti duangal daw. Tapno makapag-relax ti panunot ko. Mayat dito. Awan signal, kanawan kuryente. Natal na ti biyag. Awan ka di ti planom nga agawid si ka, Romeo. Ay nawaw. Apay akasta kayo matananang. Saan kayo samot ang naragsa ka nagawidak di ti balay? Amangan ko na numadanagan ni bakit mo. Sa payawan ti signal kun kuryente di taw. Di na ka makontak. Amo na day dyan, anang. Man nakaawat mo't ni bakit ko. Kesa no agparpari ko mo gaya mo ni Jai. Saan nanang? Sana mapasamak day ta. Ti kunam kanyak idida mo kay dua nga aldaw laang ti bakasyon mo ang umnay. Dandan di makalawas mo dito yun, nanakaw. Kurang pa nga minti inanak nanang. Mariknak pa lang ti panog ko. Agawid ak tumot kit di. Sakbayang may bus ti bagasyo nanang.
Naimbaglaangan tayo may ka dito'y balay, mare. Apay ka di, Mare Edna. At the good news ko kan ka, mare. Ibagha mo noon niya day ta, Mare. Nilakay mo. Apay nila kay ko, Mare. Nakita ni Ipag ko ije lugar da. Nagawid ka no mat ije balay da. Sino nga ipag mo, Mare? Ni Melissa. Si Mang Pat idi kalman. Iso anapanak di ta balay da. Kat nadakamat na nga da ijay nilakay mo. Di na na-text ta mumuten, mare. Awan ti signal ijay. Anya? Ay, anya lakit di mo't day jay at taon. Pinagdandanagnak iti mano nga aldaw. Nagawid mo't lagayam ijay lugar da. Ayan ni tatang nanang. Napan na impastor tinwang. Apay di tatang mau. At dati napatag nga ibagak nanang. Anya dayta. Saanin ang masapul abirukin tayo ni Romeo. Ay nawaw. Apay asaan. Kat mapukpukaw nga ro di asawam. Saan tayo nga ammo no sa dino ti ayanda. Kat no si bibiyag pay nga taday jay a tao. Si bibiyag pay ti loko nanang. Anya? Ni pag ni Mari Edna tinang ibaga. Nagawid gayam ni Romeo iti ayan ni nanang na. Ada ka numot gayam ijay nanang. Ayun anya. Kalugaran ni Ipag ni Edna ti asawam. Dayta nga rudkat nanang. Marurudak launay iti dayjay a tao. Ti amo na siguro kat jak maamuan. Taawan ti kontak ko iti inana. Agam, apay nga tangad da ijay. Ayan nga'y dagiti impagatang mo nga ilakuyaw. Jak amo no nang ipanan na nanang. Agawid tulaeng dayjay a tao makita na. Agpakada ako nanang. Agawid kan. Wala na. Ay nawaw. Apay nga raw akas tatikawis mo Romeo. Abutan may. Okay lang na tananang. Ay, mga no panunutin dagiti makakita ken ka nga agpalpalama ka dita anak ko. Saan mat siguro? Nanyata mo ngay. Saan mo mo't kontrolado ti amin. Agawid ak lang arudan. Sermonan dak pa lang. Nalala, agrubwat ka nga rudan. Sigurado nga urayan na kan ni baka mo. Mano nga aldaw mumutayin anag tamtambay dito'y balay. Nagawid mo't gaya man ni bagat ka. Lalay nga tiyag drama. Tapno panunutin na apud no ano takawanak. Ibagak nga inala na iti hold upper ti kwarta kan cellphone ko. Relax ka lang bagi. Hindi ka matanagan. Sigurado apat yan na ka ni bagat mo. Lalay nga lang tiyag drama. Tapno kas lagpay-pay suti istoryam. Ni, Romeo! Bakit? Ay naman, apay nga grungab ka ngay. Natakawan ako bakit? Inala na iti hold upper na iti kwarta ngayon mo agraman cellphone ko. Ito lang na nakawid ka. Taimbati na iti hold upper iti lugar na jakbat amaw. Di ka man agin sasangit dita. Puno ti magbagak bakit? Pagyamanak lang ang sandak apinatay. Ulbud ka launay mo't. Saan bakit? Puno ti magbagak. Pangasim ko maata mamati ka kanya. Adda nakakita ken ka anagawid ka ijay lugaryo. Taulbudan nakpailaeng mo't. Irwar mo kit di ti kwartak. Natakawan na nga ron bakit? Inalada amin. Awan may tid ko repisukin ka. Dayta ti paglaingam, ti agulbod. At damot laang tinakaibaga kanyak. Nakita da ka iti may sa abar ije syudad. Siguro, nagbar ka pa'y. Nag-happy-happy ka pa'y ije syudad. Sakbay anagawid ka iti ayan ni nanang mo. Sa ita, drama anak akasta? Ha, pangaasim man Romeo, sa anak nga ubing. Nagawid mat gaya man ni Romeo, mare. Wen mare, kat agrason pa'y laang tiloko. Agasam ngay, taada ka numot ti pisang-pisang ti badonan anagawid. Idi kwan, agro nga apkit din. Ha, impagarup na siguro adyak ammo ti inararamid na mare. Anya tin baganakan kaya, mare. Agasam na hold up
Kano di tadalan, mare. Isu nga awan ti uray piso ama isubli na kanyak. No awan na yawid na kwarta, amang ano na'y gastos nan, mare. Adamat na ang nakakita kin kwa na ijay syudad. Saan ka di, mare? Day tamot laang ti atap ko, mare. Rason na laang anatakawan. Tapno saan ko abirukin ti kwarta. Mayat pa'y ti uniform na, mare. Kasla kaasi at talaga. Sayang mati kwarta nagrigrigatan niyo, mare. Bayadan na, mare. Kwartak tinagpuunan mi. Saan lang aday ta, mare? Hay, pagtalawak mo't lang iji balay. Nangalaan na mo't ngay iti kasta alaing na. Anya ngayon ti plano iti asawa manakaw. Isina kunda iji aromyo tatang. Ay nawaw, agpanunot ka na imbag, anak. Diyak kaya tikas dyan nga aramidin na tatang. Nalaing nga agrason day dyan tao. Dram-dramaan nakpailaang mo't. Amuyo ka di. Agin sa sangit day dyan nagawid tatang. Kastagayam, arumbang nga kami ti pagnakman na. Talaga tatang. Sukatan na ti 80,000 asinayang na. Amo na mo't akwartak tinagpuunan mi iti negosyo mi tatang. Kasta pailaang mo ti aramidin na. No di kat agraraman day dyan tao. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Nailaw anak laeng. Sa may sa nabartek ak. Iso adya ko na mo tinararamid ko. Pumanaw kan. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Ikan nakititalungal daw bakit? Isublik ti 80,000 na kwartam. Kasano nga rod? Kasano ang maisublim ti kwarta iti talo nga aldaw? Sige man. Agpanunot akiti pamuspusan bakit? Nailaw anak anang igastos. Sorry. Parikot la ka na yun ng ti ipapaay mo kanyak si Karumyo. Pumanaw kan dito'y balay. Agsapul ka iti pagtrabahuam. Di ka agpakpakita kanyak aging di mo maisubli ti 80,000 aginastos mo. Anya ti naramid mo ay apay pinagtalaw na ka ti asawam, Romeo. Naigastos ko ti kwartana, nanang. Imbaon nak agumatang iti ilako mi. Ngam iti inuman iti syudad ti nagturungag. Iti nabartekak. Awanan. Awanan ti malagip ko. Pagring ko, awanan ti kwarta iti belt bag ko. Hay, sino nga min tinangibagakin ka nga agbartek ka? Katamumot nga ada ti kwarta nga igamam anak kaw. Amok na itananang. Aklunag ka nagbidutak. Kahit anya nga iti kunan ni bakit mukin ka? Sana ka nung agpakpakita kin ko ano jak maisubli ti kwarta, nanang. Dayta. Gonggo nama. Deserve mo dayta. Dayta ti bunga ti kalukwam. Aggaget ka anak ka. Tapno may sublim ti 80,000 na. No datayaw manulaang ti masusweldo na iti may sangal daw ay. Nariga ti agurnong iti 80,000. Isa maawatak. Nuapay akas taunay ti ungat ni bakit mukin ka. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbat. Timbangam anasaya at dagiti mabalin nga ibunga na, sakbay nga agdesisyon ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam, Jelen anak ka. No, okay lang kada kayo, tatang. Agpatakder tayo iti balay, iti bakante alote yung. Tay simentado, kuma. Kasi ti balay ti karuba. Ay, nawaw. Dakkel ti balay da Mari Mercy, tatang. Saan tayo akabailan ti agpatakder iti kasjay a balay? Kunak, ano kasjay mo ti plano ngay patakder, anak ka. Saan, tatang? Simple lang ang abalay, ti kabailak nga ipatakder para kada kayo. Okay lang. Tinapatag. Ada paglinungan o kasta amatuto daw. Aw, kanong araw na gumatang ka iti materials. Kasaritak pa iti gayim ko, tatang. Awan nga min ti amok no, may papan iti kakasta abanag kat. Iso kasapulak mo ti tulong na. O sige, no kasta ti plano, mabalinlat tama it anak ka. Agpatakder ka mo gayam iti balay mao jilay nakaw. Balay ni tatang, nana. Balay may kunam Ay, nana. Simple lang ang abalay. Ta iso lang ti kabailan ti budget. Okay lang ti simple. Tinapatag. Adda paglinungan no matutudaw. Kun adda pa'y pagturugan Uwan mo't kit di nana. Ay, agkapita pa Sige lang, nana. Nagkapiak, sakbay ngay mayak. Ay, nana, adangatan ni Jumong di tabalayda. Ay, day tate Jack sigurado. San sapay mo analpas ti balay ngar aramidon day jay sintraw. Ay, nasapa pa'y mo't kit di No bilang agawid, i-text yung tuman, nana. Ada ti materialis ti balay anay deliver iti ayanda Jilin. Bagi da nga taday jay lakay. Ay nawaw, common sense mo na ba kay? Kita nga iti ayan dati naka-deliveran na. Agsaludsud ka pa lang may nukukwada. No kasta, agpatakder damat iti balay da? Diyan mo, mapan mo saludsudan Ay nawaw, No bilang man tagpatakder da iti balay, anya kung maitaken ka. mapanak man iti ayan ni Nana Filipa. Sigurado nga dati ammo day dya abakit. Ammok anasingad da ni Jilin. Umayak man, Nana Filipa. Anya ti gagaram, Mersey. Adaman kayat ko asaludsudan ka da kayo, Nana. Ibagam laang no anya day tanak ko. Ada tinakita ka nag-deliver iti materialis iti ayanda Jilin. Kukwa da ka di day jay, Nana. Agpatakder damatan iti balay da. Wine. Isuda ti si maruno ka da kayaw. Idi nalpas ti dakla balayaw. Ay ka isuda mo tin ati agpatakder iti balay da. Kastagayam. Pay ana sa ludsud mo. Ay, awan matkit di, Nana. Kayat ko lang ang maamuan. Dakkel pa'y samat ti patakder da. Ti ko na ni Jilane. Simple kanulaang. Kat no nagado ti landok ken simento, Nana. Ay, di tayo mo Urayan tayo lang ang amalpas ti ipatpatakder da. Ado ti lakad ko itatatang. Da kayo pala ang ti makaambo kadag iti trabahador. Sa dino ti papanamaya. Adalamapan ko gatangan ije sentro tatang. Ay kapag meriendaan yun dagiti trabaho. Amangan no, alas 11 ak nga agawid. Wen, siya kaun ti makamu kadakwada. Tang, agtimpla kayong tulat ta iti Diyos. Ken mangipapudot kayong to iti kapi tapno ada pagpilihan da. Wen, ano pa'y matkit di ti kape? Kitaan nyo tatang. Amangan no maliwayan nyo. Awan tun ti pigsada amang ipatakder iti balay yo. Awan matkit di ipapanak ita anak ka. Bantayak ti oras, takno saan amala daw ti meriendada.
Video mo ti balay ti karuba amay patpatakder bakit? Adda ka matgayam di ta, Diego lakay. Itay pa'y Di ka mat nga minagsasao. an-anom na ita video ngay. Adda lang pangusarak lakay. Pangusaram nga road. Ay nawaw. Day ta ka ti jak kayat kan ka. Tunggal adda makitam, masapul nga agsaludsud ka. Uwan takayat ko mat amaamuan. Saan nga amin abanag? Saan nga amin nga aramidag kat masapul amaamwam? Ay nawaw. Masapa ak arumwarita bakit? Mangitulod kan tuman iti balon ko. Apay nga min ayan umangala ka. Tapno sana na masapul nga ituludan ka. Awan pa'y nga na luto amasida. Ay nawaw, agluto ka nga min Ada ka lang mat dito balay bakit? Ada pa panak inton madamdama. Papanam mananaya. Ada dagiti napatag nga ilakad ko lakay. Anya day nga ilakad mo. Pagsayaatan, unan niya. Basta, maamuam to. Pasikri-sikrito kala akanayon. Agluto ka kit din, tawan oras ko amang itulod iti balon mo. Jak sigurado no anya oras amalpas tilakad ko. Ada i-report ko, kapitana. Anya day jay, Mercy? Ada karo ba mi agpatpatakder iti balay na kapitana. Sigurado ak ngawan building permit na dayjay. Anya? Ada ti pamalagnag ko ngawan permit da kapitana. Masapul amay report dagita tattao iti masagnan. Asino akarubam? Dajilin kapitana. At to'y ti ebidensya nga da ipatpatakder da balay na. Ket awan mat permit da. Ay nawaw. Buyaan nyo ti buo a video, kapitana. No di yu aksyonan, ag-report ak iti sabali nga opisina, kapitana. Nay, mayat ti isem mo Mersay. Sa dino tinagapuam aya, takas laka nakajakpat iti lotaw. Di talaang nana. Aday na si kaso. Ano kasta? Agabrod ka manayin. Ay, saan, nana? Da kayo kit di mo. Yeah. Kuna laki din no agabrod ka manayin. Ay, awanan ti plano nga agsublay dyan abroad, nana. Mayat matan ti biyag ko ditoy. Sa bagay, adamot ang tidakla balayaw. Kana dapay negosyo yaw. Kadapay garden nila kay ko, nana. Huwag nga raw, bumakbak nang kayaw bumakbak nang. Kasta talaga, no nagagatda tao, nana. Ada ka no ti umay dito'y balay inton madamdama tatang. Asinaw. Dagiti masignan tang. Ay nawaw. Apay ka naw. Anak ka di inaramid mo, asaan na may parbay? Ada ka no tinangi-report ka datayo ije barangay hall. Na, ita niya agapaw, may report tayo, iti barangay hall. Gapo ta nagpatakder tayo kano iti balay ket awan ti permit tayo tatang. Ay, una yan. Agraman na itaba, nag-i-report na pa'y. Karuba tayo kano mulaang ang amjak amo no asino tatang. San lang mo't ada tayo tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Ado tayo mat. No apay, ada tayo lang mo't ti in-report day ta a reporter da tatang. Talaga sumakit ti ulok amang pampanunot. Saan lang ay magakin ka, no asinaw, tinangi-report? San pa itang? Ngam, maamuan tayong tulatan no asino man day ta. Lima ba sakit ayang dadjali ni tay? Kat adda ka nun nangi-report ka nakuha na iti barangay hall, bakit? Ha? Sino matakaaro tinapan nag-report ka da kapitana, Dayta ka di jay may papan iti permit lakay? Nagpatakder da iti balay ket awan pa'y permit da? Wan bakit? Isong agpaisaw. Kat no ado tayo ang nagpatakder iti balay dito lugar tayo. Kaadwan kada tayo kat awan permit na. Kinapudno na. Siyak tinag-report ka ni kapitana lakay. Anya? Iso tinapanak idina minsan nga aldaw. Ay, nagloko kan, Mercy. Apay mo dakas jay ti naramid mo. Di mo la pinanunutan nga ado tayo ang mairaman iti kastang inaramid mo. Gusto ka di dyan nanggagaw, kapitana?
na i-report da Jelaine. Wan, adain may akaaruba yu ija barangay hall idi napalabas ngal daw. Kat kinunana amasapol kano amay report da Jeline iti masagnan. Tagpatpatakder da iti balay kat awan permit na. Ay nawaw, kano adudan ang nagpatakder iti balay nga awan permit na kapitana. Ay, asino nga iti napan nag-report, kapitana? Ni Mercy akaaruba yu. Anya? Kano kalkalpas lang mati balay dagijay? Agpapadadala ang nga awan permit na kapitana. Nakunana pa'y kanyak. Ano di mi aksyonan? Ag-report kano iti sabali nga opisina. Sa bali mo gayam ti kapanunutan dayjay a tao. Nubidang man, anya kumangay ti apalan na, kadakkel mo ti balayda. Adayaw, adakkel ti inpatakder da abalayda, angam ti balay nga ipatpatakder da Jelaine, kapitana. Ni Mercy kanumugaya makaaruba ti nangi-report kada kayaw Jelaine. Anya? Ulitin nyo man timbagayo, nanang. Ni Mercy akaaruba ti nangi-report kada kayaw ije barangay hall. Nakunana kanupay, ano saan nga aksyonan da kapitana ti irikreklamo na kat agreklamo ka na iti sabali nga opisina. Na, una yun day ta babae. Idi nagpatakder da iti dakkel abalay, awan tinanggagda kada kami. Itatada kami mo tigpatakder, kastakit din ti aramidon na. No anya nga ta ati motibo na iti kastang aramidon na. Ay, dayta ti saan tayo nga amaw nakong. Ijay barangay hall magayam tinaggapuan na idi nakitak nagmaya at tiisem na. Agsaga na dayta a babae. In-report na kami Ireklamo mi mat. Nalipatan nan samot asaan laeng ada kami tinagpatakder iti balay nga awan permit na. Adu kami nana, kit karaman dan dita. Hay, wen, amok asaan ang maiparbang ti naramid mi. Ang agbalin ko mamut apatas dayta ang nagreklamo Si kamot gayam ti nagreklamo kun kapitana. Apay, ada ka di parikot mo? Nagpuskol mo ti ropam anya. Karbungak tagreklamo. Inaramid ko lang ti amok ahusto. Ay nawaw, saan lang nga da kami tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Amok nga adu tayo. Tayo? Ay nawaw, di nakiramraman di taa. No talaga ka, alaman nga rod. Irwar mo man ti ebidensya nga adda ti permit ti dakkel abalayo. No awan ti maipakitam, agreport takmet ken kapitana. Ta isuda ti agreport kadagiti masaknan. Nalpasan ti balay mi anya. Wan, nalpasan ti balayo. Ngam siguraduam nga adda ti permit yo. Tano awan ti maipakitam. Siyak mo ti mangi-report kada kayo. Ado ti mairaman iti kastang ay naramid mo. Ado kayo matgaya man nagpatakder iti balay nga awan permit na, Mercy. Kapitana? May ni Jeline dito'y barangay hall itay. Nagreklamo mat. Ado tinayraman. Anya? Angam, nalpasan ti balay mi, kapitana. Nalpasan na, ngam agpada kayo nga awan permit na. Ay, una yan. Aksyonan mi ti reklamo may papan itiday ta a permit. Ngam agbalin kami apatas ditoy. Agimbestiga kami, tapno may report adagos iti masagnan. Ha? Kasano ay day ta, kapitana? No awan permit mi, ipademolish da ti balay mi? No anya ti desisyon da. Iso ti maaramid. Kasano pa yun daytoy lakay? Agimbestiga kano ni kapitana. Tapno maamuan na ti pudno, sakbay nga agreport kadagiti masagnan. Basol mo Naitaapal mo ngamin ti ipang pangrunam. Kasla di kag pampanunod. Ti ko nam siguro kat excused ka. Di ta nagkamali ka. Sapay awan permit ang may pakitak ka ni kapitana. O di karaman tayo iti listaan na iti maimbestigaran.
Kasano no pagmultaan da tayo? Uno saan? Mga no ipademolish da to'y balay. Amumet nga adu tayo nga awan permit na. Napangkakit din nag-report. Kulit-kulitem pa ni Kapitana. No sana maaksyonan ti reklamok, agreklamok iti sabali nga opisina. Kuram kanupay. Kamalik day jay lakay. Diyak matim pagaro pa mairaman ta. Saan lang nga data? Agraman pa iti daduma akaroba, mairaman da. Awanan. Guraan dak to sigurado. Awanan na. Nalpasan. Ketnoan niya man ti desisyon da Kapitana. Sanguan tayo. Di kan tumatag pampanunot. Kunam analain ka. Ngamnay, kita ti bunga ti naramin mo. Agparikot tayo aminen. Dahil ang amin apal mo ti ipang pangrunam. Anya nga ita. Ay nawaw! Saan adakas ti mangsita iti padam a tao no nasaya at ti motibom. Ngamno apal ti makagapo, agpanunot ka iti maminribo. Tama nga no agbalatok tumatlaang ken ka ti kasta nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.